Moise Katumbi ntiyumva uburyo u Rwanda ruba urwitwazo mu bibazo bya Kongo. Moise Katumbi Chapwe uri mu biyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko atumva uburyo ibibazo bya guverinoma y'icyo gihugu yananiwe gukemura buri gihe ishaka bibitwerera harimo n'u Rwanda. Iyi ni BKO Bill Kagibwami official, kora subscribe. Uyu yavuze ko umugabo nyamugabo atari uwirirwa arira kibazo bimwishe, ahubwo ari ubishakira ibisubizo bigakemuka. Katumbi ari mu bakandida 26 baherutse gutangazwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga nk'abakandida b'agateganyo baziyamamariza kuyobora Kongo mu matora ya perezida ateganyijwe tariki ya 20 Ukuboza 2023. Ayo matora agiye kuba mu gihe igihugu kiri mu ntambara n'umutwe wa 23, aho ubutegetsi bwa perezida Kisekedi Chilombo bushinja u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa 23, ariko rwo rukabihakana. Mu bihe bitandukanye Kisekedi Chilombo n'abagize guverinoma ye bagiye bumvika bashinja u Rwanda aho bagiye hose mu nama mpuzamahanga, bakarusabira ibihano bavuga ko ari rwo nyirabayazana w'ibibazo Kongo ifite. Mu kiganiro Katumbi yagiranye n'umunyamakuru Herve Kalonji wa televiziyo Malaika, yavuze ko bibabaje kuba ibibazo byose Kongo ihuye nabyo aho kubishakira ibisubizo ibitwerera abandi. Katumbi yasubizaga umunyamakuru ikibazo yarabajijwe cy'uburyo ashinjwa kwibombarika iyo bigeze ku kibazo cy'intambara imaze imyaka 2 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ati, se iyo tuvuze ngo dore u Rwanda, Uganda, Burundi baradushotora bihagarika intambara, nge nemera ko umugabo nyamugabo nubona bitagenda mu rugo rwe akajya gushaka ibisubizo aho kurira. Katumbi yavuze ko imyitwarire y'abayobozi ba Kongo ubwayo igaragaza ko badashishikajwe n'ibibazo byugarije iki gihugu, bityo ko kugenda babitwerera abandi ntacyo bizatanga. Yatanze urugero rw'amafaranga y'intica ntikize abasirikare bahembwa, nyamara abayobozi bakuru bo bagahembwa akayabo. Ati, ubu se murashaka kumbwira ko iyo duhemba abasirikare bacu amafaranga y'intica ntikize ni Perezida Paul Kagame uba wategetse guverinoma yacu kwishyura ayo mafaranga atagera no ku madolari 150, hanyuma abadepite bakishyurwa amadolari agera ku 21,000? Katumbi wigeze kuba guverineri w'intara ya Katanga, kuri we ngo uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo ni ukwicara bakagishakira igisubizo, ndetse yizeza ko naramuka atorewe kuyobora Kongo intambara zaba yararangiye mu mezi 6. Ati, ubwo nabaga guverineri kuva 2007 kugeza 2015 hari imitwe yitwaje intwaro. Nk'umuntu wa mbere ibyo bintu byarebaga amezi 4 yari ahagije ko nta nyeshyamba zari zikiri mu ntara yacu. Nimba perezida wa repubulika nta muntu nzitwaza, ariko nzashyiraho uburyo butuma intambara irangira mu mezi 6 kandi abasirikare bazaba bubashywe. Umutwe wa M23 watangije intambara kuri Kongo uvuga ko ushaka ko ibyo wasinye na guverinoma muri 2013 bishyirwa mu bikorwa, kandi abavuga ikinyarwanda babarizwa mu burasirazuba bagahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi bene gihugu. Guverinoma ya Kongo yatangaje ko itazaganira n'uwo mutwe, ahubwo iwusaba gushyira intwaro hasi, abawugize bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ibintu uwo mutwe nawo udakozwe. Imirwano irakomeje mu marembo y'umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse hari n'ubwoba ko uwo mujyi ushobora gufatwa mu gihe nta gikozwe. Katumbi yavuze ko kwitwaza u Rwanda cyangwa ibindi bihugu ntacyo bizakemura ibibazo Kongo ifite.
Nkiri kubakorera iyi nkuru nahise mbona ko FARDC yohereje drones zayo z'intambara hafi y'umupaka w'u Rwanda. Igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaze kohereza drones zacyo z'intambara hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Drones eshatu zo mu bwoko bwa SH-4B nizo Repubulika na Demokarasi ya Kongo yohereje hafi y'umupaka wayo n'u Rwanda. Ni drones Repubulika na Demokarasi ya Kongo yaguze n'ikigo cya China Aerospace Science and Technology Corporation CASC cyo mu Bushinwa. Zikaba ziri mu 9 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yifuje kugura biciye muri Lieutenant General Frank Ntomba ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. FARDC yaguze izi ndege zitagira abadeheva mu rwego rwo kuyifasha guhangana n'umutwe wa M23. Kuri ubu imirwano hagati y'impande zombi iracyajya mbere, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo. Jeune Afrique yatangaje ko mu ntangiriro z'uku kwezi aribwo ziriya drones zavanywe i Kinshasa zoherezwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iki kibuga cy'indege gisanzwe gicungirwa umutekano n'abacancuro b'Abanyakomeniya Kinshasa yitabaje ngo bayifashe kwivuna M23. Kiriya igitangazamakuru kivuga ko drones Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yegereje u Rwanda zifitemo system izemerera gukora ubutasi ndetse no kugaba ibitero. Ikindi zikaba zifite ubushobozi bwo kuguruka ku ntera iri hagati y'ibirometero biri hagati y'ibihumbi 3500 n'ibihumbi 5. Jeune Afrique yunzemo ko zifite ubushobozi bwo kuba zava i Goma zikagera i Kigali. Byitezwe ko izi drones zishobora kwifashishwa mu mirwano na M23, gusa amakuru avuga ko kuzifashisha tari gahunda ya vuba. BKO biri Kajibwami official, kora subscribe, like, share na comment mu igitekerezo cyo twazabaganizaho ubutaha. Imana barinde naho ubutaha.